Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita katim patulod. Ti pagam nagpailinged itinagan ang Marjorie iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan na itinagan ang Marjorie. Kabayatan ti panagdingdingeg ko itinalatak a programa iti radyo. Naguyugoy ti riknak amang ibinglay iti pakasaritaak. Napasamak da ito'y apan nubok ajak pulos ni namnama. Tapara kanyak napudno dagiti kari ni Emerson. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marjorie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Marjorie, mapanak ag dutin. Dagiti anak mo, pakanam idan. Sige, manang. Agsangsangit ka? Awan da ito manang. Nakalablabaga dagita matam. Apay? Kuha, manang. Inawagak ni Emerson. Kat, anya ti kunana. Talagang adan sa bali itibiyag na, manang. Idarom mo laangan. Anyamot day ta lalakin. Saan kami magkit di nagkasar? Day takat ngamin, tinalalam iti panakidinam kan kuana. Kalpasan ama anakan na ka, pinanawan na kayo latan. Kasanon, dagita anak yo. Isong ngay nawagak. Tagkid dawak iti sustento. Ngam, kunana amangtad ka no adamaytad na. Ay, una yan. Sige, naku nag-duty tan maladaw akon. Pagtungtungan tanto da ito, inton madamdama. Manang, mabalin ka di nga i-follow up mo di application ko iti ospital kas caregiver. Uwan. Sige, pa-follow up ko. Jude, umay ka manganan. Urayak ni Daddy. Saan nga agawid ita ni Dadim? Ada trabaho na. Kuna medical man, ay tangagawid ni Daddy. Ita, awan matgayam. Barang agawid inton madamdama. Umay kan, mangan kan. Diyak kaya timangan, awan ni Daddy. Umay kan takalpasan ti panangan mo, awagan ta ni Dadim. Takasaritam iti cellphone. Talaga, Mami? Wan, iso nga umay kan, tamangan kan. Sige, basta awagan ta ni Daddy inton madamdama Ne, ada ka matgayam man manang. Ay, narabyanak. Nag-overtime kami ngamin. Kurang nga talaga ti nurse iti day nga ospital. Saan damot amangala iti kanayunan a nurse. Kayat ka di asawan dayta. Nga awan resulta di application ko. Amo mo tano kasta public hospital. Nabayag ti proseso. Hanggang sana bale. Adda na kasaritak a pamilya ti pasyente. Kasapulan da ti caregiver para iti masakit nga inada. O sige manang. Kayat ko dayta. Asidaglaang dito iti balayda. Kunak nga ibagakkan ka, no kayat mo. Kayat ko ngamin kasapulak ti trabaho. Ala, inkanto nga rod makisarita iti pamilya di pasyente. Wen manang, ibagam no sa dino ti balayda. Mami, kuna makasaritak ni Daddy iti cellphone. Kwa, ada pa panak. Intun agsubli aktulaangan, ha? Kunam nga ita. Kwa ngamin, busy pa laang ni Dadim ita. Saan ka nagsangit, ha? Basta, intun agsubli akton, kasaritam ton ni Dadim. Apay dayta? Kwa manang, sikaman pa lang ti makaamu ko ni Jude. Apay ayang. Kaya't makasarita ni Daddy. Saanan nga agawid ni Daddy yo? Manang, Ngaskan ama amuan dati podno. Ala, umay ka Jude. manang, di mo pa'y kumaibagbaga kadakwada ti pudno a sitwasyon. Mapan ko ipasyar idata day off ko. Mala, umay ka Jude. Sige manang, tamapan kumat kasarita jay pamilya jay ibagbagam a pasyente.
Marjorie tinagan mo. Nakalpas ka iti kurso a caregiving. When, sir? Kasapulan ni nanang miti caregiver, kas makita met. Sana makapangain, naka-oxygen, kan sana makabangon. Iso nagdesisyon kami nga kakabsat. Amang ala iti caregiver na. Maawatak, sir. Mabalin ka di amang rugi ka inton bigat. When, sir? Umayak inton bigat. Nabannog dagiti anak mo ang nagtaray-taray ijay park. Oh, kumusta dyan na panam? Mangrugi ak kanon inton bigat, manang. Nasaya to kasta. Nasayaat kano dagiti a pamilya. Ada amin trabaho dagiti anak di pasyente. Isong awan oras da mga sikaso iti ina da masakit. Kasta tinaybagada kanya. Say-saya atam nga ron ti trabaho ma. Imbag lang ada paggastos mo kadagiti anak mo. When, manang, tani, agiskwela dan. Ay, damdamagan lata ni Jude ni daddy na. No talaga akayat na ang makita dagiti anak na. Ammo na no sa dino ti pagawidan na. Saanen ang masapul nga awag-awagan. Saanen ang masapul apilpilitan nga agawid. Idi pay ngamin nga ibagbagakken ka, asaan ka nga agtaltalag iti day di aralaki. Ngamsukir kamot ngamin. Di kamot dumdumngag. O anya ita, lakamam ti epekto ti kinasukir mo. Saan ka madanagan natin ko? Adanalak a caregiver ang mga sikaso kininanang. Tauray na irwaren di ospital, kaya't kung adalat ang mga sikaso kenkwana dito'y balay. Nasayat man to kasta, manong. Nasingpat dyan nalak a caregiver na Madaman nga sa asikaswan na ni nanang. Mabalin na kasaritak, manong. Wala, mabitlaeng. Marge, kaya't naka makasarita ni Gerald. Sige, sir. Oh. Hello, sir. Hello, siyak ni Gerald. Adap dito abroad ita. Kaya't ko la siguraduhin na nasayat latatipan na kaasikaso ni nanang ni. When, sir, siyak ti caregiver ni nanang yu. Adamutan improvements na. Nasayat to kasta. Kaya't ko nga dadirekta akong takukan ka. Tano daman masapol ni nanang, may bagam kanyak. When, sir? Sige nga ron. Kasta terami din ta. Kaya't ko ngamin ang update ng iti may papan iti salon at ni nanang ni. When, sir? Di ka madanagan. Updaten kayo akanayon. Ni Gerald ti agas gastos para itipan nakaagas ni nanang ni. Amumeten, single ni Gerald. Awan pamilya na. Ken, iso ti adu ti kwarta na. Kasta ka di, sir? Wen, kan may isa, naanos day di akabsat mi. Idi nagsarita kayo, anya timbaganakin ka. Kaya't nangagsarita kami, may papan iti kasasaan ni nanang yu. Ala, da kayong tulangan ti agsarita. Tamumet, bisya ka kanayon. Oh, mangan ka lang. Nalpasa kon, sir. Agawid akon. Tagur oray dagiti anak ko. Adan nak mo? Single mother ak ngamin, sir. Ado ti kakasta ita apanawan. Ngam di ka madanagan. Tamom, dagiti kasken ka, ti makuna a blessed. Sapay ko maa, sir. O sige, mabalin mo ti agawid. Inton bigat manen. Nagsingpat ta talaga ti pamilya di pagtrabaho, manang. Kunakken kakad. Iso nga an sampay laeng. Aging nga alaan da kanto iji ospital. When, manang? Anusam, tasi kalaang ang tinamnamaan dagiti anak mo. Patib kerem, ti pakinakam mo. Hello, Sir Gerald? Hello, Marjorie. Kumusta ni nanang? Kalkalpas ko lang adinigos. Kat maragsakan ang mga ipadamag kan ka, akabaulan ng timangan nga is-iso. Nasayat nga ron to kasta. Mabalin mo ton ang makasarita, sir. Nagsayatan day ta ngayon padamag mo. Kat gapo iti day ta, nayunak ti sweldom. Ha?
Agyaman sir. Kat nudumtang ti panawan na makapagsarita kami iti inak. Naiunak to man ti sweldo. Aramidak ti amin akabaulak. Tapno makarecover ni nanang yo. Agyaman na ka. Taik kanak iti inaldaw nga updates. Rumbang laang, sir. Taadayo kakit nga rod. Di kagdanag. Into nagbakasyonak dita at danto regalom. Uray saanan, sir. Ibilbilang da kameten apasat ti pamilyami. Ay na, agyamanak no kasta, Sir Gerald. Kita manlangan niya. Mano abulan kalpasan na nagsakit ni nanang mi. Ita, makasaon. Maki-video call pa yan kini Gerald. Wan, sir. Nagpartak ti recovery na. Agyaman kami kan ka Naanos ka anang asikaso kini nanang mi. Paset ti trabahok day ta, sir. Naibaga ka din kin ka ni Gerald? Nga umadanin ti panagbakasyon na? Ay, wan, sir. Talaga gayam nga agbakasyon. Wen, manumatan na tawan ang nagtalina iti abroad. Panawan mo tan tapno agbakasyon. Sayang. Awan mo't gayam pamilyana. Nariko ti pakasaritaan ti biyag na. Mamam to into nagawid. Amom day takabsat ko. Awan ti limlimad na iti biyag na. Nagmayatan ti puloy ti angin dito'y hardin. Dahito ti umuna agon daway. Arumwar kayo dito'y balayo. Manipod na hospital kayo, nana. Wen nga rod. Sapay kumat adumteng ti panawen akabaelak ton ti magna asisyak. Iso anas ken amasapul nga ag-exercise kayo. Tapno napigsa kayo inton agawid ni Sir Gerald. Day tapay ti isagsaganaak. Naskan ko maama kapag naakon inton agbakasyon ni Gerald. Kaya't ko am-am-am iti personal ni Gerald. Wala na. Makapagam-am mo kami to anaimbag inton agbakasyon. Ang angawak nga rod asaanan nga agsubli ta agkita laagan iti babae nga asawaan na. Talaga gayam a single pa laang dayjay nga anak yo, nana. Naagtalak idi iti namin ado. Aging ka anauman. Kat ita, kabutang nan ti makiayan-ayat. Kasta ka di, nana? Ay, napudot sa una yan ti darang ti init. Agsublitan ijay unag. Taurasan ti panagtumaryo iti agas, nana. Sige. Sika ti masuro. Manang, masapul ang makabiro ka kun iti sabali at trabaho. Tani, naimbagan di pasyentek. Saan da ko nakasapulan? Imbagada ka di asaan da ka nakasapulan. Saan pa'y mutkit di? Ang masapul nga isaganaak day ta apasamak. Sa bagay mo't kat di ngam saan ka madanagan? Addan tulat ta. Saan ka ko mga agpanunot ita iti negatibo? Anyan to nga tati mapasamak. Inton agawidan ni Sir Gerald. Personal tamadlaan nagamam mo. Wen nga rod, Sir Gerald. Palakayan nagmatlauna itip ka sa sir mo. Gerald, kunamlatan. Amom, iti nagsarita kami kaninanang. Puro pamadayo na iti sinarsarita na maipapankan ka. Kasta ka di? Sir, agpakada ako tanalpas matan ti duty. Agsubli ka. Takas makitam, madama ti panagsagsagana da dito'y balay. Amumutan, no kastoy nga da sumangpat manipod abroad. Wen sir, asikaswak pa'y ngamin dagiti anak ko. Ang dagam anak mon. Ala, di ka madanagan. Itulog ko iji balay yo. Taalam dagiti anak mo nito eh. Ha? Nakababain mat, sir. Sikagid di man. Kung nakmatan kan ka, saan ka nasabsabali iti pamilyami? Ay, mabit lang. Inak erwar jilogan.
Nasaya ta na may kaditi balay, akadwam dagiti anak mo. Wen, sir. Sinukon na kami ngamin ni Sir Gerald Ijabalay. Kitam, naragsak dagiti anak mo, ama kay ayam kini Gerald. Kailiw dan sa ti daddy da. Nabayag ngaminan asaan ang nagparparang ni Daddy da. Nasidag ni Gerald kadagiti ubing. Jack man amoy ti day takabsat ko. Nabayag iti abroad. Ngam saan mat ang nakaasawa ijay. Isong aging gaita, single pa ilaang. Sir, napigsan ni nanang yo. Kasapulan nyo lata ka diti caregiver na? Saan mi pa nagsaritaan day ta ka ni Gerald? Bayam, pagsaritaan mi day ta abanag. Pasensya kan, sir. Gerald, nakaturog mo tandagit anak ko didilogan mo. Nabannog na ngamin. Bayam ta makain na nada. Adagayam kaya't ko apagtungtungan ta. May papanitian niya. May papan. Kaninanang ni. Aywan gayam. Kasapulan nyo kadipay ti caregiver. Tapno adalat na mga iwan kan kwa na. Mabalin ka di nga, extend ka ba? Mabalin lang taman. Nungay, kitawag nga extend kan. Aging kayat mo. Ha? Di na ko mapagkatawaan, Gerald. Mabalin ka di mo ti kasta. Pampanunutag nga ron, no kasano day ta. Angam, nungay agaramakan ka. Anya? Single akmat. Kan single ka mat. Kwa? Gerald, adan anak ko. Ibilang ko ida, kasput nung anak ko. Sung batam lakit diti idataton kong ayat. Nasaysayaton. Tamay-may satay ton, a pamilya. Kan naragragsak tay ton. Sige, Gerald. Panunutak ana imbag dayta abanag. Ita, Mr. Lonely, plan-plan wen men kini Gerald, ti agkalaysa. To'y pagayam mo, Marjorie. Agyaman nakpagayam Marjorie, iti da ito apakasaritaam. Pudno tay kunada, nga iti likudan ti ulep, kat saan amapukaw ti init amang tadlawag, iti nasipnget alubong. Ala, kablaawan kayo, iti umadanin akalay sayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marjorie. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.